Di sa mo Star FM 102.9 khonne ga go amogela gape ya ke re khona Morena e re ke dumedise baretsi botlhe ba Star FM ke re ke gologile ke teng o tlile ka nama ya nna tse tshepiso ba ntse ba tsamatsama ka mogонtseng jang manna ba opedi ba rona le ba diragatsi ba rona ba kopane ke matla a dilo dintsi di tsama sentle ra e shudi dintsi di tsama sentle ke ka mo ke tleng ke re ke tlo go feta ka mo ka bonako re dira thata ka natla ebile gona nonyana re tla re tlo go itsisi baagi gore re bontlhopeng traditional South African Traditional Music Awards mo ile gore nka support wa bona re kgonne go tsena ka di-category tse 2 best traditional dance group and song of the year so re ke dira boikuelo gape ke re ke ba itsisi gore ba vote gape ba re voutele gape re batla gore se tlhole seo se tle mo gae so ka bokhutsane fela ba ka re voutela gape mo ka mo kholatela ba ka SMS fela ba re Statma be ba re khoma be ba re kopano ke matla traditional group ne be ba re khoma be ba re best traditional dance group e peta gape ntate tsepiso ba re ba SMS ba re Statma be ba re khoma be ba re kopano ke matla traditional group be ba re khoma be ba re best traditional dance group be ba SMS tsa ko 34066 engwe ba re Statma be ba re khoma be ba re kopano ke matla traditional group be ba re the best song of the year be SMS tsa ko 34066 so ke dira boikuelo mo Dr. Kenneth Kaunde gotle mo Star FM se itlhanteng ke re mo re leng teng ka bone ha re kopane re na le matla kopano ke ba ya nong di vote di tswalwa leng tate tsepiso di vote di a go tswala ka di 3 tsa October and event yone e starta ka di 2 tabele day 1 ka di 3 le day 2 so re ra go Durban re batla go tla re tshwere se gauseo semunya se tle matlosana ya nong a kitse a le bangwe ba batho ba ba leng ba batle ba diragatsa ka one masigo wa khotsa la fela go tsa dikgautsa lona nya nka ska ka e confirm gona no yana ka gore no yana re tsentse di proposal ba re kopile fela re tsenye di proposal so I see be re selection gore ba boele mo go rona gore ra go tsa karolo gore ra go tsa se re seela fela so re itsisi ba gore go ntse go tsamaya no a bo ikanya le kokona mo mosolo tsa dilo da go tsamaya sentle ke itumela ya no le bitsa ene ke rata go biema boni ke boni go te boni o ira emfa a te boni o shutisa ba golo mo dibeteng a tlile le ka boni ha te boni o ira ya o shutisa ba golo a tlile ka le ka au banda boni o tletse tlhaka boni bana me ba re ntse dira ka mogontseng jang album ya haile e nominate le lo ge o re sapna the South African Traditional Music Awards which means e dira bontle bo seng ka se bai ai e dira bontle ra e tshwe e dira bontle ya re bontsha gore ke itlhago go la go re yante gona le gore yante ya la tsa tshepiso ka reng fela mo baaging ba rona ba ba re ditse Star FM ka Star FM a sa re tswa fela mo Dr. Kenneth Kaunda District Municipality le online streaming re swa gets o ka reng fela ka bokhutsane ka re mo ba latedi ba Star FM ba retsi ke re rena re le kopano ke matla re se re nshone ka bone so re kopa gore ba re tshegetse gape go feta mo ba re beileng teng because rona a kena gore ke province a rena re beile mo re leng teng because re beilwe ke Star FM sa rona mo re leng teng ga mmogo le barati le balatedi ba sona ya so ne ke re a re voteng ba gaetsho number ke 34066 e peta gape tatoka number ke 34066 wena o SMS fela o re Statma o bo re khoma o bo re kopano ke matla traditional group o bo re khoma o bo re the best traditional dance group o SMS ko 34066 ya engwe wa re Statma khoma kopano ke matla traditional group khoma
the best song of the year. Right. That wa ka o itse a fetsa go tswela ke ka tlhikite mo gone mathata ga ke na le baeng ka fa studio ka fa a ba fetsa go tswa ba retsi ba mfounela ba batla go itse gape ba ga go utlwa sentle mana a go utlwa sentle kana tla tshepisana re so ha a batla go kopana le wena motlhabongwe mama ko ntlonda so ha di tshwara sentle di mo tseo re kopana yang le wena gore ba kre dintlha ka botla ngare for gona nyana ba golo ibile ra kopa thata gore a ka re ba bangwe itlhelelo re ha kgone ra ka dira ya re dirile boikuelo ntse re le bitse re campaign gore re kgone go create di airtime re kope di airtime le business people tsa rona ntse re sama re dira door to door so bagolo ba ba ratang go ka re thusa gore e tleletsa ba ka founela mo 083 33 77 and that's episode so di bitse ka o la domba ma ke nela ke ala o bua fast ana bo re di omba 083 33 77 493 ba ka re kry-a mo ebile ba ka sheba gape le moja wa kgwedie re publishile mo gare mo gore ba ka SMS number e feng gore ba ka dira ya ene bo rra kgwebo ba mo gaeng re kopa gore re ikopela fela di airtime fela gore a ba ka re thusa di airtime fela gore la ka na potsotsonyana gore ne di SMS tse thabo tse fonyana di kgone go tsababa ngwana mme wa bona re kgone go create hela ya no ba golo ba ka ke le lebogile go gomela ga the studio se sentle ka fa as budala wa bona go bua ka professionalism go bua ka tsone dilotse batho ba berekang ka thata bile ba ba ratang mereko wa bone o tla mo ira tike aba ko ira sepeti tsotlhe tsa tike no that's so ke go lebogile all the best Star FM 102.9 100% behind kopano ke matla and then we're going to make sure go ba retsi ba rona ba kra di nomoro tseo ibile ba itse go votwa ka bogontseng jang no ba kanjane dai award yo tlameletle ka fa Dr. Kenneth Kaunda tlameletle ka fa Tlex Dopo ka fa Makosane ka fa by fire by force no itimetse thata ke nna ke itumetseng ebile ha ke itse ka rulaganya gape re tlo itulela gape mo bekeng e tlang mane bile re tsena mo gone kgwedi ya ngwao bošwa heritage month re tlamile re tshameke music 100% ya re mo utlwe sentle bone wa re bone a re utsa ba ke ratile thata ke ratile kganya ga bone ke rata temanyana tsepiso bone o stoutu o shutisa bagolo mo beteng a tlaka le kaunya a tleka le ka bona a itla shutisa bagolo bone o tletse tlhaka tla tsebiso ke go lebogile go benagane re kopana mo nakong e tlang a ke go sa tsamela ga kana le nna man a go lebogile rona ra ibile go kopana mo atara re lebogale re TK thata tiro tse ntse tsa re direla no ke practice ke bua ka ke mo sepile thank you ya yo ene ndata tsepiso ene mo tsamaise mo kamedi wa setlhopha so sa kopana ke matla ka fa matasana ka fa re buisana ka logeka nomination ya bone ya the South African Traditional Music Awards tse le go di tla tshwarwa mo nako sa fedizong pelo ka KwaZulu Natal ya no ba nominate mo dikategori tse pedi tsa ba golo ba ka a ke re dirang fela jalo ka itse di member tsa Star FM ba ba re ditseng ya loge ba go dira fela jalo ba go voters wa bona di awards tse ke dilo tse ke tleng ke sa le morago thata ka ke le mongwe le wa ba setso gopola gore award e kile ya nna ya ko Northern Cape ka go kurumana moraga gore sopa sele sa bo lightisi ha ne ba bua ka bo khosi bo mankuru ane bo khosi batlharo ne sa ka ko sa latelo gape ke mausi sala le bile ya no ke re re kopa gore ano a se tlenga ka se Dr. Kenneth ha se ka ka fa ha se calendar fa se gausi a what you enter ke ya tla mazbula mme ke ba tshepa ba raitsi ba la TV station se ga tlo go tshekesa ba go botsa kopano ke mwa a utlwa lanja ka ke se tlhopha sa ka fa matlosana ka fa tlatse ga taolo ke tele dipele le botlhagisi ba ga Dr. TK a tshwara ga dialo ga le bra tsebza Dr. Tsepiso tswa kgakala le se tlhopha se go bua nnete fela ke mongwe wa batho ba ile reng ba tshwanetse tota go ka tlotlomatswa ba fuwe tlotla eo na khotetse tota ke tle ga mona mongwe wa rentse di hulereng ke bona tlhako se tshokame se buda ke re bana mme mare se a batla go se fitlhela it's not so so gone go ntse ala ke go batla motho o khothala ebile ha o dira selo o se dira ka motsa pelo o na le vision a ke go gopola gore mo bideng e fitile re kwa ka vision ha o na le ponelo pele ya so batla go se dira
ga o kitla go thibela ke motho o utlwa re gona nong ana mosana o fetsa go bua gore letlapa le le mo tseleng le thibile tsela yang a re tsela ka ke bona somewhere da mara kgang ke letlapa ya lo bona kgang ke vote e fela vote e kra award ya nong re tshwanetse tota ga ba ga tshegetsa setlhopha se sa rona sa kopane ke batla ba e fa ya ba e force go bua nnete ela e yone ke tshono ya go bontsha gore a rona baagi ba matlosane a re kopane na a ra tshwaragana na a ra supportana na ka se re mone disapna mone kana mone diawate tse di kry ke bo Hashile Mhlope di kry ke bo ntate ma Apollo Ntabanya ya re batla mo ka kopano ke matla ene ba tlemba ba gore ba ka re tla ntse bololo re direla go ntse go lekane tsolo fa le go jela monato sengela ka sepe elwanne ntwe sengela ka sepe go ka kraba maleba ba ke ne tshwanetse go ka kopana le bone me tsolo fa le go ka moso re tla dira fela jalo re tla ba kreya ba ilo reng re ne rulagantse di interviews le bone ya nong re tla leka ga go tlotla gape o itse batho ba a tlamile go kopana le bone o rulaganya le bone